I brohonek neuze estu de la kad rener ur verbeu ir penchetan, hi a zo ir gir, pi ir hontrel, ir gir I ba ur hi. A neuze I ve chanjat ur verbe. Bon. Hag dre vras neuze, itre ur frazennoù gant ur rener iraoug pi gant ur rener ar lec'h neuze, penaos ez da chok kamense a zifor ur lodenn vrasan hag ur frazennoù ve gant ur rener ar lec'h ur verbe, met un tammig muioc'h a en ante reptin, neuze, netchot ur bern, netchot ur mour a frazennoù hag ve else. Ma ve kalz muioc'h else I ve esor a ve ur vugale. Met penaet juir, ur hard, penaos ur frazen diar pader a ve sarvet gant ur rener iraoug ur verbe. Neuze ur vugale a ve techot de gans da implij ur stumeu esañ de la rade de broduein frazennoù sujet verbe epchin. Hag ur skoler pe glav un raze ne c'hellchot bout beurped ar lec'h vugale dont la red ima fall ur per zo bolar gante, ken netcho fall. Ima just a fait ur stil netcho ur per ve gantait. C'est dieze rechiñ ur vugale gant raze. Zechotu pe sort poeladenn zo borete, ha hag ikousket ur hi ima. Ze la red ur frazen zo de la kat, a drechtol neuze penaos ama ur per oe ganteid e kawit ikousket ima ur hi hag ur har. Met ur vugale, ur chanj an hypothezen ema karet, ur vugale hag ve levezonnet gant ur galeg vo techot de la red jentor ur ha hag ur hi ima ikousket. Ze deustor hag gwech ur vugale de lakad ur frazennoù in ur mat, de la rede de elpennañ ur penaos ur rener ar lec'h ur verbe, pi marse I vo techot ur vugale jentor de lakad beurped ur rener ipet chetan. Hag chotu per zo bet karvet. De la rede pe ve frazennoù hag oe gorteid gant ur sujet verbe, else, korrekt avec ur lodenn vrasan ve inkorrekt, ama avec pem epchin hag entre ces autres vral. Bon. De la rede pe ve reproduein frazennoù zo enval ur struktur ani I galek hag I brohonek, I ve groimat. Et pe ve ur hontrel pe ve reproduein frazennoù zo kontrel d'or ur galek, ma neuze chotu inkorrekt, ur lodenn vrasan, korrekt ne betre, else. De la rede, penaos chotu ur frazennoù ve produat gant ur vugale, ur ha hag ur hi ima ikousket, ur mour e yañ iriou. La mer est froide aujourd'hui, de la rede ur galek, a ne ouianchot lakad afesan. A red e ve pad elpennañ, else. Met memestra, bedez frazennoù gant penaos rener ar lec'h ur verbe a position induite. De la rede struktur ur girioù a bar ur frazennoù houlene kawit ur verbe a just ar lec'h hag ur penn ima an val wall d'or ur per ve la red I galek de skuir, penaos I klev am un trouz, comment entendons-nous le bruit, peu voix chez Violet, quand sera fini sera vu. Hag avec frazennoù sorse, ur lodenn vrasan hag ur vugale ou des produat frazennoù rer. De la rede, I ve gwech ur vugale memestra de broduein ur struktur disanval d'or galek, a disanval d'or ur struktur SV, ma karet. Neuze, penaos ima red tchemer harp ar an draze avec ur skoulerian, avec kellen ur ihadur, ma karet. Avec ur herioeg ein dur al. Made betak broma? Ya? A technique là, hein? Neuze, a fait ur herioeg broma. Bon, ur girioù implicat dre ur brohonek va, a zo un takab l'er me kalz a variezon war. Neuze netchot ur memes girioù implicat am hag a hon, hag ez girioù, netchot an ol, bet girioù so ata, chervij avec merchain, enfin chervij, puis penaos helbout implicat ata, avec merchain troheu a bar ur brohonek va. Neuze penaos ur gir el penaos bloa puis blé, netchot ur memes stud implicat dail pieneral, hag ez un troh, neuze. Hag ur pal, oe, diskoan war, penaos I ve groaid a bar gant ur skoulerion a bar ur skoul C. Deustor aian I ve implicat pe ve girioù l'er ma ve troh d'ur brohonek va gante else, petra ve implicat gant ur skoulerion. Brohonek an tuma, pi brohonek an tuma. Ben ur fin. Hag implicat de just deuzeg gir, mais deuzeg gir neuze implicat girioù ur pamde, ma karet, hag ziskoa just wall un draze, un troh itre divro, ma karet.
choisis pour leur potentiel discriminant. Nosé bugel puis croix dure, avedor bugel, penos mar, glesker puis ram, genou, andraze guan, tom, amande, blois, kerzu, atan, dour, louarn. Met rare guiriose hybrogened ave chentor lared, croedur, jau, chignan, biek, guyan, tium, amonen, blé, nawen, tachen, deur, levern. Itre archtumese petra ve implijot. Ma pe disquaider squid aussi. Petra ve implijot godor vugarle de la rede petra ve implijot godor scolarion. Pe jur ne vet clavot brochnek irmise go school. Achetu un dissor. Nous avons de nol hier aussi bet produit godor vugarle. Adrevras i kavam un dran choken dissor valse dor per ze budget dira gavet un juste gardur. Tri penos trihard de penos div drederen. Div drederen revras agor giriov, azo chentor mod brojonet, pem driganama avec une mix de la rade et bat produit d'un deux hier que de regarder. Ag urhart et chin, il stum standard à man non réponse à une doral nous répondre bot avec une drigant. Nous ai quand même tamen genre memstra même tech el perwe anat irauk. Achetu à man nous ai répondre. Bon, il m'a bien, mais Pehazo de Villette et Zerchtume breton local Ama, breton standard Ama. Nous avons perdu là, mais 0, 0, 0, 0, 0, 0. Ser, Pem, Unan, Mestra. Breton local, 2 ek, 2 ek, 2 ek, 2 ek, 2 ek, R, 2 ek, Tri, 0, Mestra. Pierre Amarinderal. De la rede hes drevras netcho de norliria netcho rana d'un trov de vern penos makaret. Gozic avec pop gir hes bed respontot urstum agawe breton local quoi, bronagervro. Ages deux dra epchin deux hir l'ermawe deux zek respont standard ama agama. Avec enfant de la rede bugel ag ama avec le renard, de la rade louarn, il est levern. Nous avons peur de guiriose. Marseille dre levezon or skrid, stum skrivat, penajur rive, enfin, reve m'avait une plijot de levern puis louarn, mais meret dre levezon or skrid, ag a hinderal, levezon war, hier dre skrid, adrechtol, dieze de zisplegan drazé, nameit, il va date gir bugel d'or his, une mode lexicale. De la rede penos skolarion zo tudiovank, zisk bornek misk tudiovank, hag nol tudiovank, aveten oze ma deit d'or hiz, implij gir bugel, a la chemu gir croedur, zo gir hag un amzir gour quoi. Mais peureg gir se, pas gir jau de skuir, anze helertchod respondre an drazi mode lexical, anze mais budjul zo intraoral. Gir budjul zo an arbot, mais an drazi zo messer. Gardien de vache. Ah bah c'est une feature rigueur même je quoi. Bugel, mais bugarler avait une plijot à hinderal quoi. C'est bah broma ya godor bugarler. Ya. A croedur net mu an avot. Un drazé zo indra les dans nord hein car penos croedur penos zobod implijot ata une tamidji pebler i penerbet de skuir hein de gersoar hag tamatam i vejulad girse zo i venait de gol a bar giria duria ma chomore de giria dura vroma gir avec enfant et gir bugel voilà kate da i pencheta hag gir croedur helbout carbone même stra avec giria duria clock une tamidj court puis bemes a bar kaniro parzemon et vela kay croedur mais de vechu mu implijot comme carré Marseille dre le vison leur galek pour ne jure il va changer ni margir il tenait à galek à bugel ve braun écor bon drazer helbout displegat ah bon regarder aux ishtaga budgel ar pen un drazer zo farsus budgel zo une ra croyat goder skuliata croyat goder skulio car un dut court à Gorvro ne la ranchot bugel na budgel mais croedur hag piv lar budgel imisk gonzorion court han yebet piv la red croedur piv la red bugel mais budgel zo indra iginet godor vugarlesi a gor vugarleral
bar skuliavral ibrogenet, quoi. Alors, une dra heverk, hag eus quoi, ima ur bournexe, une dra neue, hag met grouillenot, nomastra, a bar ur vro. Pragmatik ar lec'h avet ar chi, neuze petra signifi un draze e drechtol peus ur dier zo bet konzot implijet gant ur vugale pe oen ikons d'urte. Hag un draze helbout mezuliot dre un arnouda zo bet inrolot. De l'arde penaos test 1 lecture, penaos ar lec'h po e goulenn a gete diskrivañ ur skeudenn, ar lec'h neuze ur herioeg ama, hag a hin d'oral aveit a goulennet e gete laket ouen bet de chilaou d'or broneg ur vro hag broneg standard, hag goulenn a gete neuze petra chonjen, petra penaos hag ur broneg aussi. Ha neuze, setu un daso hav.